Waqt li fl-aħħar jiem ġiet ċelebrat il-Jum Dinji tal-Ħidma Soċjali, pajjiżna wieħed mill-ftit pajjiżi fid-dinja li joffri xibka daqstant estensiva ta' benefiċċji soċjali favur dawk l-aktar vulnerabbli li wkoll għadhom qed jissaħħu. Minkejja dan mhux kulħadd fostna huwa wkoll konxju minn dan jew f'każ ta' bżonn kif għandu jirrikorri għal tali servizzi. One News iltaqa' ma' persuna li bdiet tgawdi minn tali servizzi offruti li qasmet l-esperjenza personali tagħha biex tqajjem iżjed kuxjenza dwar l-importanza li persuna tirrikorri għall-għajnuna disponibbli. Kerry li twildet l-Ingilterra iżda b'ċittadinanza Maltija u binta żgħira spiċċaw f'ċirkostanzi diffiċli bla mistenni wara li skopriet li qed bagħti mill-kundizzjoni tal-fibromalġja. Dan wasal biex f'Diċembru tal-2024 tilfet l-impik full-time li kellha u allura bdew id-diffikultajiet fl-għajxin tagħhom. Spjegatilna li kien biss kombinazzjoni li skopriet b'servizzi tal-FSWS li llum qed tajna tqum mill-ġdid fuq saqajja. I first found out about the help that was available through the head teacher of my daughter's school. From there we continued through to the middle school, to the administration department, and I was referred to Denise, my social worker. I was then speaking with Denise, my social worker, who then told me about the services that were available to me. I was able to get help with benefits, to pay the rent and things, the food bank at the Our Parish Church, Women for Women Foundation, and the agencies that were available for my daughter and her needs as well. Fost is-servizzi li qed tirċievi, Kerry tenniet li bdiet tingħata terapija psikoloġika li għamlitilha differenza sinifikanti f'ħajjitha biex illum qed tqis li għandha aktar kontroll taċ-ċirkostanzi u ssolvi l-problemi aħjar. Social workers bħal dik assenjata lil Kerry jitqabdu mill-FSWS ħalli jassistu lill-individwi fil-komunità, inkluż biex jiggwidawhom aħjar u jinformawhom kull tip ta' għajnuna disponibbli favur ħajja indipendenti u dinjituża. Grazzi Alla għalu l-ħidma sfiqa ta' gvernijiet laburisti mifruxa fuq 20 ta' snin, inkluż biftemiet ma' qdiet volontarji, illum jiġi allokat l-akbar budget nazzjonali f'dan ir-rigward. Ta' min ifakkar ukoll li parti mill-budget għal din is-sena, il-Gvern ukoll żied l-istipendji iżjed minn toħrajn għal dawk li qed jistudjaw fuq sma tant meħtieġa fil-pajjiż fosthom relatat mas social work biex aktar żgħażagħ isegwu l-professjonijiet simili. Kerry temmet tappella biex iżjed persuni li qed jiffaċċjaw żmien diffiċli jirrikorru għal dawn l-għajnuniet professjonali b'xejn.